se mi ovdje okupljamo zbog puta i vode. Prošla je petina 21. veka, mi ovdje pričamo o putu i vodi. Umjesto sad ovdje se okupimo oko broja učenika u školi, da li će biti 500 ili 600, da li da se okupimo zbog brzine interneta, mi se ovdje okupljamo zbog najosnovnijih ljudskih stvari, dakle voda i put. I to vas ucenjuju i to vam ne daju i to pokušavaju na najmizerniji način da vas ucene, pa glasaju za mene ili ne da biste dobili to. I kakva je ovdje perspektiva ovdje života na selu? Kakva je perspektiva života na selu? Znači, neko priča meni kao vi mladi ostanete živite na selu, a ucenjuju vas za put i za vodu. Ne znam kakve uslove, već za put i za vodu. Znači, nešto najosnovnije. Znači, ljudi ovdje dođe, ovdje pričaju poljoprivrednicima nešto o životu, ljudi ovdje prevrću zemlju 3 puta da bi dobili, izvukli neki dinar, ni litar mlijeka ne mogu da im normalnu cenu. I onda oni nešto njima pričaju o životu na selu. Pričaju o, ne znam, o letećim automobilima, a u kome pričaju? Pričaju čoveku što na leđima vuče vodu. Ne znam, da li bi pre da se okupa ili da pije ili da da stoci da pije i to je stvarno, uslovi su užasni za život na selu. Ti kao mlad čovjek, pretpostavljam da češće ideš i u grad, kakva je situacija sa prevozom? Pa mi tokom školske godine svakodnevno putujemo, autobusi kakvi su, kako reče Matija Bećković, bolje da ih nema nego što su ovakvi. Znači, em što ih ima malo, linije su toliko retke, a i to kada ih ima, to su autobusi prepuni, jer jednostavno koliko autobusa ide, to je stvarno strašno. Još autobuske karte, umjesto da učenici imaju besplatne karte, učenici plaćaju karte, dakle nemaju ni izvor prihoda, ni ničeg, oni plaćaju karte. Učenik mora plati kartu, a od čega? Pa eto, snađi se, ako hoćeš da se školuješ, ti dođi u školu. I kakvi su autobusi? Prije su se vozili sa autobusima bez kočnica, pa vozi se, ako hoćeš da se školuješ, ti se vozi. Ako nećeš da se školuješ, onda čuvaju ovce, ako hoćeš da čuvaš ovce, za to ti ne daju jer nemaš vode da te ovce piju. I onda šta da radiš? Pa mislim, mi se smijemo, to jeste smiješno, jeste tragično, ali šta da radite? Tako je. I kakvi su autobusi? Znači, autobusi se raspadaju, prljavi, nema klime, pričaju u Beogradu klima autobus, pa kakva klima autobus, mi nemamo autobus, prvo normalan. Autobus se raspada, ne smije da ugasi autobus, kako ugasi neće ga ni upaliti. I šta da radite? Onda stanete, gledate i posle se čudi neko otiš, kako da ne ode. Ima li ovaj dom kulture svoju svrhu? Pa ovaj dom kulture ima svrhu, eto, pošto smo mi selo koje se brine za pacovi, za zmije, znate, oni se tu skupljaju malo, tako prave društvene večeri. Taj dom, umjesto kamo lepe sreće, da se tu okupljaju, da imaju predstave, da imaju neki koncerti, dakle neke kulturne manifestacije, čemu to služi? To služi, eto, tako za dan škole, da svaki put uđu ljudi koji ubože, ali ovo propalo, majko mi. I to je jedina svrha za dan škole i to bojim se da više neće moći ni se održava, jer koliko je propalo, tamo ima deca što igraju kolo da propadaju dole one daske. Šta da vam kažem, sve se raspada ovdje, pogledajte kako ovo izgleda. Umjesto da je ovo sređeno, pogledajte kako je ovo lepa zgrada, znači, umjesto da je ovo sređeno ovdje, čak i novac koji može se zaradi od ovoga, to ide za ranđu. Ovdje umjesto se iskoristi, to nešto se sredi, ovo pogledajte, to ništa, to propada.